हेलो फ्रेंड्स आए बर्तमान जाऊँ समुद्र कूल को बुलाया जाना गले से कथा बर्तमान देखो लिखाई जमुनासुल को रास्ता पाना वर्ज देखी खाली नड़िया गछ फाइनाली एबे आमे समुद्र पाखे पहुँची गलु गोपाल आपन एई पट को हां हां एठी आस्थिले आ एठी मोर प्रथम वीडियो मु शूट करथिली जीवन पूरा साइड कर दे कोकड़ा जहाँ धरी हम ना धरी हेनी केते कंकड़ा मुझे धरी ए गली गले सब हे पारि गातर सब पशिगला आ सेठी माछ हाँ सेठी हाँ माछ जीवा चलते समुद्र कूल को ना थाऊ एते रिक्स एते रिक्स एठु केते बाटो एठु केते कम 5 मिनिट 7 मिनिट लागी 7 मिनिट होले लागी मिनिट केते सुंदर लागुଛି नाल कंकड़ा ये गात पाखे सब अच्छा आई गली ना धरी हेनी गात फुल छड़ा तो सही समय पक्के मारे सब रेडी सब रेडी सब गात
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନାଲି କଙ୍କଡା। ପଥର ଆଣିବି ଛାଟି ଦେମି। ଏବେ ଟିକେ ନାଲି କଙ୍କଡା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। ହଁ ସବୁ ଦେଖ। ସବୁ ବସିଗଲେ ସେରା ଧରି ହବନି। ସେ ତ ପାଉନି 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 ତା ଛାड़ ଦେ ନେଇକି ଏଟା ଏଣ୍ଟିନା ନା ଆଖି ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ୱାଓ କାମୁଡ଼ିବେନି ନା କାମୁଡ଼ିବନି। ଆରେ ଏଇଟା ଇଏ ହଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଛାଡ଼ ଦେ କେଇଠୁ ଧରିଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼। କେତେ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଜୁଆର। मेघ होगी। ना बर्तमान देखो माछ धरा चलती समुद्र कूल देखिए कि माछ धरा हो। हाँ जुआर जोर आउची ना भाई आमर माछ धरिकी बर्तमान फेरले। बर्तमान देखिए कि माछ पड़ी सब माछ न थी अच्छी बहुत कष्ट आओ हाँ 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 कहीं ना चिंगड़ी बुझल शिला आगे नहीं शिला हाँ शिला आगे अच्छी कि माछ तांकर भाई मैंने माछ धरिकी बर्तमान चलती फाइनाली एबे पळै जिबा आ संध्या ही आसलानी।
ହଁ ଡଗରା ଆଉ କିଏ ଯିବ ଆଉ ଏତେବେଳେ ଡଗରା କିଏ ଯିବ ଆଉ କେବେ ବେଣସୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ମାଛ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ହେଇନି ତ ଭାଇ ମାଛ ଝାଡ଼ା ହେଇନି ତ ଓହୋ ଅଛି ମାଛ ଆ ଶଙ୍କା ମରିଛି ଇଏ କରିଥିଲି ମାନେ ମାରା ହେଇଥିଲା ମାରି ଦେଇଥିବେ ଦିନର ଏବେ ଯାଇକି ଆଣିଥିବେ ଆଉ ଟାଣିବା କମ କଷ୍ଟ ନା ମାଛ ଏଇଟା କୋଡ଼ମା ଏଇନୁ ବି ଟ୍ରେର ବି ମାଛ ଅଛି ଭାଜି ଦବୁ ଇଏ ମାଛ ଆମ ଅତି ଯିବାକୁ 8 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଛ ଥିବ ନା ଏ କୋଡ଼ମା ଏଇଠି ଏ ମାଛଟା ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ନା ଆଜି ବିକ୍ରି ହେବ କାଲି କି ନା ଦେଖୁଛ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ନା ମାଛ ଆଇସ୍ ଦେଇକି ରଖ କାଲି ସକାଳେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ହଁ ମାଛ ଆସ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତ ହଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ମାଛ ସକାଳେ ସକାଳେ ଏଇଠି ପୁରା ଧରୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ଚେମା ମାଛ ଏକା ନା ବଢ଼ିଆ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ବାଇକ୍ ଆଇଲା ବାଇକ୍ ଭାଇରେ ଭୁଲିଲେ ହୁଁ